Guys, welcome back to my channel. Ngasi ko ay di suti de laiba dum man tare ko. Ngasi suti laye. Duna Richmond Park ta chat ke na thola pane ba haidi picnic oina ma cha oina tau ke na ko. Dugi Singju adagi chaba ya ba kai khara pack to sala thame ba ko. Aina sa matam da video hapake aduga moi daw yaraga di kaino jo saji thengna ba yai hai ba ko haidi saji chat asat ba do aduna adu yawrasu kaino toroke haidi namake ba ko adum yengbiyo I train the onya phame ba ko hajik se train tagi it might take like how many it might take like 1 hour pungama musang doi ne ba ko pungama jese London dadi 45 1 hour kasi yam draba matam ni ko haidi yam da baidi yam na aba mafam hai tare ko amarom da hoi dai na train da chatle hala po train da tum la to ni duga park chat po khot pa do la ke ko harawe mayam London dadi ko hui achogoi gara ma chawai gara uraga yam chatnai bo ko train da na aina dum uri ne bo ko akoi si mana nak pada ko hui achogwa ahum mukti sure moina kana mang da borai je train ni manung da ko into yam na ju chaw ro hui jaw da doi bo ko ubu da di ki edu si yam phazab hui do adoi weather ji so khara nong chukni khara mang kari cloudy weather oi ngasi de nungai ni sometimes sunny so oi hoi da gi ta maya aina sum kaino tawbani ba ko lambi da ne train gi matung da khatang walk oi ba ko adu da chala lak da yum phupa je je ne mo sigi hajai ha ba na loina ko haidi lai ga thara ga ne yam nana maintain ka tor thame ula ke ko mamang gi yum da so ai gi side ta chale ba yum di je phase London dadi yum chap chap mana na sa ba che mo gi chana bini ko but yam na maintain tor thame si gi side adu ne tu yum ne ka na phasa maintain tor thame ha ba yam na le lai ga tha da na ko lai ga phase theng ba law rok pa kaino kham ba yam phase ma da sila ai yam chong ba kan ni ko tu phase ha ba yam na look at this so nice I don't know how good people maintain a house like this phase ko yam na tu phase yam na kari mana no khangdi phadi phasa mana don wow siga thai yum jam phase yo see and the drainage system how they maintain it I went into the drainage see how nice yum je phasa man da na amko utpane bu ko then green ko ra sai ka I wish I have a house like this full greenery wakhan yam nuai ga ba kan ko yum ko se chona de ka lai ka pa de lai ka tan ning da ba moi gre ba pa su yam na ka ta ta green na to e sai ba sa pai ni no da tham aina aseng wai di ko Richmond Park la ise khambra sigi saji ji yeng nanga yeng wagi lak pane bako mi na haibada yam na toin toin ugan de haiba ko ai daw ya di urani daw ya dradi udabida amoi si greenery myam je koi bala an maya aina saji haiba to khara theng nei bako adu ulak yeng moi group toin lai ram me bako ulak moi ke ki di ki jai mi jo ko yam na moi distance khara maintain taw haiba ko aduga namge ko tu moi mayam se khare zoom taw ge ba ko si mayam se
ꯋꯥ ꯑꯩ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯪꯕ ꯀꯤꯖꯩꯌꯦ ꯁꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯇꯨꯝꯃꯝꯃꯦ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯅꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯜꯂ ꯂꯩꯅꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯛꯁꯦ ꯎꯕꯗ ꯀꯤꯔꯤꯔꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯅꯥꯇ ꯆꯪꯉꯣꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯖꯩ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯤꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯛꯁꯦ ꯀꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯉꯨꯁꯦ and they are running also ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯕꯀꯣ ꯀꯤꯁꯨ ꯀꯤꯖꯩꯌꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯁꯖꯤꯗꯨꯗꯤ ꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯖꯤ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯛꯕꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯆꯥꯔ ꯄꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ very nice ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯔꯄꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯤꯡꯀꯤꯁ ꯀꯩꯌꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯨ ꯁꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯤ ꯗꯤꯟ ꯒꯦꯠ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯁꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯊꯤꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯔꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯤꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ how I'm walking I'm like ꯑꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯛ ꯈꯔ ꯗꯥꯔꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯎ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯕꯩ ꯐꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯔꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯐꯨꯗꯇ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯩ ꯀꯣꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯪ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯏꯔ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯛꯀꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯦ ꯍꯥꯡꯕ ꯍꯥꯡꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯆꯤꯞꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯃꯌꯥꯟꯒꯤ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯃꯌꯥꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯁꯟ ꯉꯧꯔ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯁꯟꯒ I had one ꯃꯤꯛꯁꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯤꯛꯁꯔ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯥꯏꯒ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯆꯥꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯤꯛꯁꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯒꯦꯕꯀꯣ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯈꯔꯒ ꯁꯤꯡꯖꯨꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩ ꯐꯣꯒꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯨꯟ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯅꯩꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯛꯑꯒꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯟꯗ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯞꯁꯀ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯐꯖꯔꯦ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ 1 hour ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ it took us like only 20 minutes and from that train station ꯗꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ sigi park su lakpada it took us like 20 minutes. So almost like walking everything it took like 50 to the max. Yeah. Lao tam tam. Mafam yam phasayo.
sky ga sina ne khamra wo blue sky lai ga sina thieng ba ta le khoi ma cha le tu hai ai jacket to lo thoga si ma sa thoi lit la bane ko jacket to mu sai amuk shai amu inge the weather se kai hai tu no khang dai but yeah I am enjoying it kind of warm nahi see what kind of tree is that a tree tu hai to kai thai ki je what yam chao opan mi je ai di pokot pe ham pa bi mo ko ai na song khala ga ma sa ga lam phang de di yam pa be do lam phang de or because I'm so heavy now I can't 지금 보면서 क्या फसे होने है ना पूरा ग्रीन गा तो रहेगा क्या यम फसे follow me yam phase have ko haidi mine ga se yam fresh or yam fresh hai it's really nice place green ado mi mayam su koi pelai ko khoi da natte aina hai cha pasi da mi thengna da pasi da I tom da ka sa ma ni ba ko but actually mi mayam su la yam na su phase I am going crazy seeing this seriously I really love this place this is like 1 hour away from London why it's London still maybe I don't know but it's really nice I think everybody should come to Richmond Park and enjoy this view normally it used to be like a rainy day but today it's not it's kind of like cloudy then sunny weather was nice very nice wow kitna sundar hai I say kamra again I found a very nice spot so I am going in इतना खाना खाने के बाद स्पॉट ढूंढ रहा है ये गलत है पहले स्पॉट ढूंढ के ये करना चाहिए था मतलब फोटो शूटिंग वगैरह करके फिर खाना खाना चाहिए था अब तो पेट पूरा फुल but it's really nice it's touchable you know what if something fall yeah 1 2 3 wow se khut ka se phasa thei picnic anh see light green which is almost only shiny wow phasa ya hui jan u xiao moi loi na ko hui le ko loi pu lại ba ko tu na yam phase yam phaza man da na walk se yam chale asi se yam phase ai gi camera lau ni ba iman na bi je si jina chat pa matam da ko sain tar chat lo hai ba ko haina khu ting tho sain chat lo ye khamra aduga chi hen ba matam da ju ko khu ting tho ga phasa na ngai ni khu to sain ting tho chi loi I know ko na sige to I got Isabella mugi flower plantation har ga ne khamra adum pham yaure ba ko manung da lai re aduna lai phaza ba lai ra di ulakhe ba ko phaza do male mi myam chlai yeng se mi film shooting la kai no khonde kai chu taw nai ya come follow me si phaze Yung from saying phaze the tree is like it's laid down like this okay they have a nice house there see is this a house or a toilet I don't yum kan da ko ising aing ba ma thaning bai ko ai nga sai ko ba solo bai wa re ko ising aing ngam thaning ba gi ai
latte oina order tawe join thake aduga chak su khara khara la be ba sa ge mayam do to ai di thibong yam la mi ni na amo burger am order tawe si lo cha ni aduga इसमें दूध है you know I think coffee makes me strong actually अदुगे coffee ओइन थकपने बको coffee गी एनी आई इंगो थनिंगवा plus coffee गी ओइन थकेन थकपने बको बची संगुम यावबने तो आई यामा tolerate ओइदबने तो शुभ है I'm sorry I give video say sida ngasi yun isila sila lagi bako duna I give video say nungai ba taragadi please like share subscribe atuga comment sa pibira mo silo shinjaragi ngasi yun adi I think ba yang thing ngasi ade duna bye bye